živela i srećna nam bila. Bravo! Piri, Anja! Piri, Anja, je bilo. Anja, opet. Ajmo opet. Nećemo sjeti to. Papajte guske. Anja duva sreći se, Anja rođendan, tako. Jesi to guske ili su lapse? Anja, dobro miriše. Ovo je stari šatak, metro naočale svoje ovaj veli. Kakav patak ima na to sunce? Što niste stavili patku naočale da bude stari patak? Dobro ste ispali, mama. A što svako kupi napravili? Evo, Saša. Da napravim jesam što bit će ti čurnije. Vidio dobro ispod. Ovo je suš, lijepo je. Šta se ovo stalo za oči? Šta je ovo na očima? Čokolada. Ovo je za... A ti niste Sad, Sad morate, mame, pripaste u vratovima su čačkali. veliki zato što ti si brat. Pa da ne padne. Je u svakom vratu. Može. Nije moglo A ja ću ovo. Dobro. Jel patkica, šta ima? Da se ne jede. To se ne jede. Ko će pojesti patku kljun? To je ukras, to se ne jede. To se... Aljoša, patku ću pojesti kljun. Ali to se ne jede, Mićo. Jede se. A kako što ono nije jelo? Ma jede se. To je sino žele bombona. Žele bombonija bude. I mene je počeo zvat Sanja i onda ja galamla na njega. Sine, da sad sklonite se da mama sječe. Pa inače se i imenom zove. Ja sad je uzipam im povatka jednog skirpa po dijelu. Ajde, promijeni se da mama sječe. Gledaj tamo Saši. Dobro, nemoj se svi u strane, neka. Miloše gdje se oko srednje okrenuo. Nemo drž ga kad je sjeo. On i ne zna gdje si. A ne srami se on Pa nikoga. da, ali on nije on to ništa. On nije. Čudimo da je nesko nas Vidi on kod koga sjedi. prošle godine skakao u to. Zna on kod koga sjedi, ne stidi se on. Sidi, bit će prevati. Utri, ti bit će to puno. Kako za koga? Traće mi repete. Biće tata da će biti drugo muško. Opet onu izlazi. Priča, daj pari. Čekaj, polako. Kad ovo sada? Ostavite, Nemoj dirat, nemoj. ostav sine, stavite tu. On doktor dadi broj ona od firme. Papa. Ja, u stvari, kaj ja, šta je to? A na ovom miluje da ne skače u tortu. Bože, dragi, šta je ovo? Ajmo svi. I kaj, pa pivo, on, lošu, kaže, ajde opet. Dugo, nije ti pametan, ono je tamo bokal što stava. Prevrće bokal. Imaju čačkalcu. Stavim na tanjuricu, nema veze, neki jedu Pošće laptop. se. Stavi labudove, on se sapustio. Kaže, opet trčio, daj, možda. Kaže, šta sad? Kaže, trčio opet telefon. Nema velikoj djeci, veliki labudovi, malo djeci mali. Yes. Osjećam glavu. Uzimajte u ruke. Prvo Anja. Ko će jesti? Daj prvo Anji. Prvi komad. Kuma, ti si suprštana jebe. Koliko imate rođendana? Šut. Ne može da maš nije. Nisi im stavila kape. Da se uvijek moraju broj. Meni je drago Anji tamo odvesti. Tamo neka ima 5 kuća i svako ima postavljanje djece. Saša, daj im kape Labuda oni. i stavi na... Daj im kape oni. Niste im stavili kape. Prošle kape. Ja kupila paket kape i one masice i ono ja nisam bara. Čekaj, dok dođe. Gdje si ostala?
Eto i gore. Čekaj, Aljoša, dobiješ tortu i labuda na tortu. Ja veze uslikat sinu stari. Ma to nek stavi. Miloš, ideš? Ne. Nemoj ga tjerat, pusti ga, neće. Ponesi ti to kuć pa kada me Čekaj, daj napiš sušu. 4 maskice. Evo labuda. Vidi kako gleda. Pipa. Ko će ovo da nosi, da stavi kap na glavu? Daj stavi kao. Zato mi je. Evo, Biće pipa. Možda misli da je Zato živo. ne skače u tortu. Pipa.